Assalamu alaikum. Bizning fond dagı da bolsa öz işini unutda. Unda bir qancha kunlarda Aysat Ejevs'in qayrılı videosunu tartib ketkenmiz. Hazır eme atçatlyk videosunu tartalımda turabız. Sizlerden jardamыңыздар менен bizge 48.750 so'm çoğulgan. Allah taolам sadaqаңыздарда, nafaqаңыздарда qabul qılıp, ahiretde to'y savaplar менен qaytargan bolsun. Jeke bu qarapayım elden çoğulgan akça sizge. Çoğun rahmat barыңыздарга. Allah razı olsun. İşinizlerге ийгилик. Барыңызга эмнет эмекмин осуна да сөз келбей атат, сүйүүнүктөн. Мындай нерсени күтпөгөм. Кимден ким мага жардам берген болсо, барыңыздарга рахмат айтам. Ушул балдарга да рахмат. Чоң рахмат. Allah razı olsun. İşиңерге ийгилик.